Kethinkatho na ntuna mutegeri ambirigire ndwithiritwo na kiumia giki thongi bwega nuntu bwa kuona kanya kugwatanira na unikire gweru njuma mbitagwa Ntinyeri Kinyua jani jamaja tukubanganiritio tukubona arua kiri nteto chetu. Je, mwari wina wathe bwa kuigua kuma Ntwambo Igembe North kuririra Kyoto nyuma ya kwenyangwa kiwendo. James Mithika gutariria kuoneka kwa thoko ya miraa nguruni ya Djibouti. Mubunge Imenti North Ibrahim Daud kumeneria baraba kubanga kuthurania saini kumweberia gitene. Minista Kigina Meru Monica Kathono kuga Meru iri na mubango jwa kuthurania ugoti bwa bilioni 2.6 mwaka juju jwa thirikari. Kugwa togeni okairi mori nkiriminwa monanire wetu wa mathithio tuko bwanarwa tukenjeria nteto chietu mwari wina wathe bwa kuigwa kuma nturene kiolo wondine ya Ntwambo Igembe North na kuririra Kyoto kyawe nyuma yawe kuthirwa kinyangwa ni antwarume pamuthekete mutine mwari uju uria wikiri banja chiankingo atira kinywa kinya sibitari kwa mukira utungata kinyaburi kukumania na thinera ekojeri ndene ya Njeje. Nicholas Chabari nethiritwo akiriunga Njeje na gututhurana report ije. Ntebangwatere kiruru na ngabathiatanete au ainyikingo mwanka inya metho ya kendo otura Nyokoje bokojero ane mwari ojo gokoro oboni ni kuma antora ajanthanga kiolo gwandi ya Ntwambo bora kuga ni onyamwaro thero ni antwarume akuga ibaire ebare no endi ataba menya nyuma yao kumugwata na kumuthekaniria na muthi nyuma ni kumuruthira onyamu bakomama anwe onto bokojero akinyane atori baraba kuga ate imbu bagirwe mwari ojo akiuga riratharuririe mukanda ora aogeto na unkingo nyuma ya antwarume abagutoroka ndawatirwa kiruru ino tewenda menere Temete kaelo kurinta thia kurua. Abampinya nilenkingo. Buri bankingo tuka. Ubanditira ngoembe antiote wenda menero tuku. Mwari ujo narai nkingo ambonia muri ndamwira wata muri jo twete turie mbesa tusukulike mantu yau onto tikayabui ndererio muri kithena ubamenya kwa twika tu ubamenya ambira umete kura into byake bya kurua na rwe na yite alafu irio antu bamuatire ndi akorwo kithika bamuithelete kaka bari nyumeke atuwasi atibacua aithine matukuma karaya yawathirwa na rwe mongo na acha kuita kaundu ali ngwanthi amwete amuri ywa ngua ywa nyimwe ywa neti Soba muinyete acho nkingo ayera kinya na murima garate arekireri kwa kiwa gwekira liko ndio no ndiata arekira muriko hata watu wao walimzika kwa nguvu hakuwasikia kwa sababu walikuja nyuma yake wakamsika wakamfungia kwa mti ya nini ya hii miti ambao hii moto hii manjirani ndio walimuokoa wakamtoa ile kamba tukamleta nyumbani hapa kwa nyanya yake hapo tukasema atapeleka hospitali alafu tukawasiwa maneno hapo tangu siku hiyo hatukumpeleka hospitali kwa sababu hatuna mapato nyingi ya kumsaidia ndio tuliasia hiyo maneno hapo bakiuga kinya mwanka athaino batikweba kona utethio nonto kinya bataringa ripoti kana kinya bathi cibitari nonto batieno ambeche ja kinya cibitari ende kiraba kuromba ne thirikari thingatirie kona anto baba kuwatikana na bajuchirwe matagaria ndio tuende kinya thirikari tutethie bruto no zunguzi wa kuria ndo ba watwa na mwekuru tene nonto kana ka atiro ga numu ethara kwa mutano cira kwa ka nunu muno indi no thigendo tutete tukamiana ate tumbote tukantwa iromba ria kwa ndenda bamusukulikira umutethi nyantu buba watwa batigethie buringi nontu antu bano bamutendere na bamuoroa onto iba kuona yoyo ate na inya yoyo onke ateo alafu nantu bote we na inya na ithena akuire na ina ateo na kasifu hii kitendo kama mkaaji wa hiki kijiji juu ni kitendo cha unyama.
Ile kitu ningeomba tu ni serikali iingilie kati juu ya hii kitendo chenye walitendea huyu msichana, ili hata mwingine asiwahi jaribu kufanya kitendo kama hichi. Kumathanga Kiolo Gembe North, Peter Class, Chabare. James Mithika uria ni murimi wa mira ugite thoko ya Djibouti iretwira guchwana ne gwa kagita gakaraja na ndi numbite kwithirwa kigwatikana nthiguru ne wigitikiria kwithirwa kiamukira tani 20 kuma Kenya ntonga yaugite nthiguru ije ni rathiuruki ni maitia na mena ma indira muthia murimi ari na gya gukenera augite untu bobo ketha bugitumirua nyuma ya ntuko ite kuraja akiuria arimi bari na bata ya kwenda kwendia miraa yao nthiguru neu kwanjira guciandikithia. Dennis Mugende na Ntito Nkuruke. Antu betu mbere andi bucokire nkatho indabure bwitho bwino kiri bwathikiri bukora na ntere ndabure bwitho bwina wirigiro ndabura bwakura miraa andeni miraa na wingi mwankathai ndina thoko ya tan 20 ya Djibouti. Thoko ya miraa nthiguru ya Djibouti ni rikitie ikuruguka boburi kuringana na mukaririkiti wa maguru ja miraa rwanyine rurimi Daktari James Mithika Ntongai uria akwira arimi na biashara ati thirikari ya nthiguru ni rekire kirore miraa igenda gweku o tani 20 o ntuku kuma ria twathukane nabo mweri we 10 tariki 7 twatuma miraa mwaka ba mienda na ibo kumnyiba abwe ndetire miraa bamwe samples cietano bashienda be ya tokaranthi twandikania mutaratara yeto MOU na tatukarita ngwe ni tania na bakwendo tua bawe ithano hari twaberi ithano ikunia batweri 7 twaberi ikunia twaera ne 10 ndaberi tumbongele ni kidogo twera na mauri ndabera mire Kenya ni mauri ya 20 ciayo ndabera mauri ya mirani atetika mana 7 mwanga ngiri na mana 3 kilo irethuri miraa inagani ro kwariria bambiri sasa tukuibwa na tututwo burerei mwanka kiumia kithiru ndi Nairobi irio turaitikiranirie ati nende antu betu ne bendie miraa thokone ya Djibouti burabure bu nene ni ati tekinya tani 10 to ai kuota ya Djibouti tan 20 ile ikendwa ni antu betu abiashara ba miraa ubira nandi ni kiri arimi na biashara bongwa bare bakwendi kumigendagie ku aria kuri na mawatho na mitaratara ya kuthingata kenda umwe gwitikirika na bwambere ni miraa ikagurairwa arimi o gikiro aria kiro imwe ni shilingi 700 gwita ngiri 1 na 300 kiumia kithiatite tukaretera anture regulation imwake baraba ka export miraa Djibouti na yatangazo officially na kabunengera maratasi tukanengera arimi tukanengera biama tukanengera ponka muntu weteke website ro kanengerwa uthiate mutaratara yu nikenda ende wiregister na Djibouti wiregister na Djibouti batu kure kintu twakunengera kitu compliance tuwito kumenya na ntukwera twakunengera compliance wikire mere kundegene Djibouti. James Mithika na kwathira tiga urugendo rwa gucwa thoko iu ya Djibouti aratrimite mathike na igitaria bibingi kinya thoko ya Somalia na kwira arimi no wageta nambe na kubatungatira mono gutigira mianka ikurugurwa ni kenda miraa igenda gwaku na barabara na kinya iriene bandikite report na mbira thirikari tu uti budget ukwenda kendo tururia mwanka port ya Liboi ni oki mweno Somalia double ni oki rureni mwanka 20 miraa number 2 mwanko Kenya ya ingiro itara corona ni ethirire. Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe County ya Meru. Kirinto inge na ndi minister wa Kigina Meru Monica Kathono ugete bari na mubango jwa kuthurania ugoti bwa bilioni 2.6 kumakiri bondi ya ugoti na masibitari akiaria na Weru TV Kathono augete bagatumira uteabwa kinande kenda kwithirwa bakiuthurania na kweberia utumiri buthuku bwa mbeca ijinara na Edward Buria augete bakainga makutho jonthe kiri uthurania bwa ugoti kenda gukinyaniria kiroto kiria wethirite bagika norite nandi mabisa bogoti na kinya Meru batigetikiria kwamukira kana kuria ugoti gukurukira mbeca bari muthuri murioki gatweche kinya
muthenya na rua mbondi othurani ogoti ajanene kaunti Meru ekiamukare mukarigiti mweru na Bishop Buria hirio bichi ciao tukwirwa aria tukaribisha wa chairman. Thank you. This is a very cool cooperation na itirari na chairman for the longest na irwa rive na chairman arakinya minister kigina na Monica Kathono okareki karogiki ibogite na imoto jwao kuthania ogoti makojwa kithirikari ni gutigire ba kuthania bilioni 2 itoko na revenue tunende nera kinyire 1 billion for the first time Meru kwethira yekinyithia yani ekehit that ceiling ya 1 billion tura collect 1.148 billion na this financial year itokomea tuketha twina 2 billion revenue bond ina target ya 1 billion na hospitali na baba ina target ya 1.2 billion. So we are very sure na tote scared na tote intimidated na tote okira target hu atwete araba bugite nandi mubango ju tuketwa jukia githio mono imantho jo tigirati uteguntu kinya kumwe kukuriwa mbeca bari akiwa nandi kimantho jegie kuria mbeca Charities Chansobi kurira miunda athokone kunde nandi utena mbeca iketho ikirwa bari thai and land rate ishietete kwa digitalized nete ankuga yani kuria land rate thai utekunenkanira invoice manual system yongwa niyo yatwa kurikanakia all the data iwikirwa na more data cia the land rate iteku na babatire yaga baketha ba in the system na system yatwa kurikanakia no bati kuria no ria ukanenkerwa receipt automatically kinya our building plans chedrete ikethithwa manually. So from today henceforth system yongwa igatwa kwikairwa building plans buraikari na yongwa keya na nimbecha igano bati kuria no karea through M-Pesa ukinya *412#. All the same kinya likambond ika digitalized in revenue collection. Na nya sibitari inya yone ina budget ya ku irayetawa health management system. Antonia we chairman ya Budeje na Bishop Edward Buria etho akiwa moroto jwawe ni gutigira ati bakuinga marinya na rakunthe mbeca ikurira na gutigira Meru gutira gituma gikingi kira kiomba tuma mbeca ituthura no kubaterie kumba go seal ara kumba kwethwa kwina mbeca kuumira nande ewe tena thina nontu waziri na CEO no kuoba kwaria mantu jai cashless ewe tukwe ewe njire mwega tutithie muno kuri kurigiria ara mbeca chomba kwethra ikiuma na igeta na ibaga muno ana biashara na everybody bamenye tuna attitude njeru turenda ku create environment njaga kiri editing bangugi kena mbeca chomba kuonekana muno ajo kuigwa waziri agikuti megambara nkande kugweta tutikwenda gituma ikingi kira ikumane na bautwe na antubara tugweta gweti ogoti itukwenda ku minimize eu na njira yae pengine wazira kuwata mantu ja ku digitalize everything na kurikanagia antu betu ire be suppose kure mbeca ciao mbeca iyo guchwa kana mbeca itu guchwa nyaba utwe kana tumba chomba kutumika kumba kukiria programs na projects ndani ya county chikone kana endera kwina thiri Muthuri Muriuki weru Juma mutiri wa Kangangi. Mutandi wa siasa Profesa Gitile Naitule ugite kinya kawira agachokwa siasa cha Meru kana thirikari agachwa mtungi wa kubateithia gisiasa bobo tiubika Gitile ugite akariba Meru batithingataga musiasa endini ya siasa babathingataga aruga ukeja kwithirwa Ruto na kwenda guchionokia gisiasa abatere kuingia mawira nejawe kira Kenya aurigite gutumu siasa kinyomwe ugachoka Gitile 2027 gukurukira kiama kia UDA. Anthony Kathenya na Chekinya. Mwadha kililo wa governor wa county ya Meru na ule ni mudhomi wa wathani notongere Profesa Gitile Naitule liwaruga mubango noe kwa Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki kugere kuleta kwira mwangaza kenda tethire gucokia kariba Meru kiri kambia Rais William Ruto litithiro lino bataru nobweku kili Rais William Ruto kulinga na Profesa Gitile Naitule Meru batithingataga tongera bagi siasa ende na tongera baba thingataga Gitile akiuga kila kiomba gutethire Rais William Ruto ni akathira mathina mana makwinyira Kenya na mala ya Kenya bathite na mbele kumeneria. I think they don't understand Mount Kenya also as a whole. And Tuba Murima Kenya, they have never followed a leader. This is why they don't have a Raila Odinga in the Mount Kenya region. What I mean is one leader who tells people what to do here. These people, the leaders follow them. Okay? So whether you bring a Gawera
or whether you bring anybody with an idea that they can mobilize for you, those fellows in Meru, that is not going to work. These people, they look at how the government is working. If the government is working for Kenya, uchumi imekuwa mzuri, anto baina mbeja mebugone, anto ba wikia na bo dhukuru, anto baita dhibitari ba gwethera ndaitare na bagethera baina ndawa, bakuringira gura kinyogetha umete na uwa bataringira Ruto kagwende Ruto ari Mumeru. Amwe nogu Profesa Gitile Naitole aliwe kethiro ntubomo muno thirikari Rais William Ruto kugarura uchumi bwandeni ya Kenya kili miaka ilile tigele. Gitile akiuga ona Kenya mwaka wa 2027 kile ya Kenya bakethira bakiririkana ni bulai mwana bithiri tubikiulagwa antu gutekwa na kulagwa na mauntu mangi mathuku mara methiri tumakithithwe ni thirikari ya Rais William Ruto. Profesa Gitile akiuga athakirira ba Rais William Ruto babathire kumwira uma ati mauntu ti mega. It is difficult. It's very difficult because how does he resurrect the mandant young people? Okay, because that will come with the campaign. You understand? How does he fix the economy, which is so bad, in 2 years? That again will come. People will feel their own pain. They don't have to be told. So I think it's very hard. But of course, he has time. 2 years, you can do miracles if you decide, but where, how? Because for me, I think this economy also cannot be resurrected in the remaining time. I think it's just about impossible. Kulingana na Profesa Gitile Naitole, gutamutongera kuma Mount Kenya, agasokotongera ni gwetukira kiama kia UDA, wone Kenya mwaka wa kithurano wa 2027. Now I can tell you this with all honesty, because I'm not a politician. I'm not looking for any seat. Nobody will be elected in the Mount Kenya region, including Meru, in UDA. No one. Amwe nogu Profesa Gitile Naitole ni amenerite mubango kwendi ukabila na kugwetana na giku na kuga mubango jutijara matunda na kulia Kenya bathi na mbele kumeneli ukabila. You cannot bring tribal politics in Kenya of today without affecting everyone. Okay? You are very likely to affect every Kenyan if you bring the tribal politics now as a method for winning an election. Every violent situation in Kenya, other than the violence of 2007, is created by the government. It is only the government that has the capacity to create violence. Individuals, they can't create violence, they will be arrested before they do it. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Tana mbere kurumira ntito chitu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntito nkurokia. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences gugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda imanto jamikarire katika aritwa na aritwa
aritwa na atori aritwa na aritani na bwagitumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati kiu ikio gitumi twaero ke wagya college ria njega buru gitarone kia Afrika mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025 ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru nonto bwanteto nkuru kiringa thimo namba 0719 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Tumerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10.
kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10 kenda gwikira miraa yaku rangi njere nuiona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gramu 50 no unganie ndawa iji cionthe hamwe na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigetike kimirene wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gukurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Kanisa ya Methodist Kenya ni kugwata ugeni presiding bishop Bakabere amwe na bishops Bakabere na Banandi ministers bonthe na kiama bayo bonthe kiri maromba ja kinthiguru kurombera kanisa na mugongo jwa Kenya ni kiatho kiria gikathithika Jumapili jintariki 27 kwambirire thenya cia rukiri kieni niga kanisa gya Kaga mworoto ni mwiri jumwe irungo bibingi mwarie munene akethirwa ari Reverend Dr. Lawi Matthew tugwatanenia moturombere worania urumwe na gitumi mantu jakaraja ijere mugwanja mustari jo 10 na kaugatiri kethira antu barembitite na marieto bakainyia na barombe nkaigwa ndiko wiguru bwinthe ni bugwati ugeni. Pege gweta na mbere kurumira nteto chetu tugichokera atongeria kathomba ni baikinyite mathikone ja Christopher Mwiti uria warathirwa na gukua maandamano ja sabasabari mathikone ja jabogite Christopher atari maandamano ja winde arathirwe kagita karia anite kwaonja bakiromba kioto kiawe kuonekana ni barombete ayuthi guchiebane na maandamano ja wagagi bakiuria chiari gutarana baba ibane na maandamano ni untuni ja twikite na ndimpanga Marion Karugi na Chotariria. And we love you dearly. Kieba na kithikiro ni kitambite ntureni ya Kiengo Igembe Central mathikone ya Christopher Mwiti urawarathiro ni maabisa Boris na ukua ntuko ya maandamano ya sabasaba maoa. The late meet is dead through police brutality by gun shots. Kuringana na sore banjaiye oamwe na atori mututi Chris hatari maandamano yau bari warathiro umete ngoine yawe ya nduka. Mwano ibukiawe atari mantono ya mai barabara koye na mwana alia ka tureta kwawe lakini ntuko aratiri mana ntuko ibe arombo tiri mana mutino weku kirombere kono kwangu na kura rais wetu na kura sietu munene amudiro ritire na kiteyo kinene ngo kwira munene wetu Ndiro kimenya ikura sietu tumete withiro leo kuwa kanyogana walitire wa anabecho borowe munene withidro. Chris nimekaa naye for almost 7 years. Hallelujah. Kulitaniria ngwe na mtu miaka mwanja especially ngwe hoteli kuona ni mtu na leo maana. So tulusite mtu maana sana lakini ngwe teke justice ikasa because of this man non to for sure akwa kwa maandamano na ringugine we non to tukutiri to are off na ringugine we atari maandamano na Chris utiri eta maandamano no tirio edre na shughuli tebui aradina je nyuma postmortem murera bwita sutura rituronere arade nyuma risasi ya turira na mantu ya kuriaria toeta kubutira mwere postmortem twedira mwere yo Christopher ni yo tumi na kinya timu ya mandai bara tori tetri batu tore muri yutumwe to batu tutomba kuwa muri yo muntu kwita yutumwe koi kuona nia ya gakurari na njama ya kweria kuitha uko yake muntu karazi na bunduki kura eri inya na nene kanero nene ukazo bura muntu nyate kwenda weza bokema nyabo no to utebo muntu to abaweza ro yo theri kinya kwandike ombie kaze na ko na to kumenya ndero orisi ngoroete ni asara nene muno tete muntu inya to kare wambezi ya no tebio turi watu tuona muntu ngeo tege ndo kisokia ngarame mwanora kuri mwana mwithi serikali ibulize kwanjibika bone mwana wako compensated ndo oro wa mtu
mantu amathuku muno. Ni bakuromba kuona kioto kia mwana wo na kinya ni bakuromba utethio kira namba 3 bararatire. Maandamano niraitie tukikatiba ira ntu bakwenda kuri mantu kana ria kuntu bakwenda kucokerwa ni thirikari, lakini natu ni boya antu betu twandamane maandamano ya amani ya tena uharibifu, lakini nitukumenya ora bari wa maandamano ni yakubangwa, lakini bange bakabangwa na babo maandamano bakubuli uhalifu kenda maandamano yachukiwa. Kwa antu betu twetere ni itere yakinya thirikari ne thurwe na tutuna thirikari ile Kenya thirikari ni mwese itongeretwe ni Mheshimiwa Samuel Ruto atuvumilio itere yakinya itere kuwa ni tuendelee nio kana tureke kuendelea nio 2027 ilio kabuli uamuzi wako. Tafadhali wewe tuwe na uvumilivu mwaka 2027 ibabwe bokamwa na kura sienu ibo bombo zenzi otongoria bora bombo kuba bugari kwa na maina nonto toke agweze atokana mana na anabeta bate moyo anababa inge agenzi yo to baba tete nonto turu yake ntepo menyano okanye mundu kwethira botere moyo tukuibwa nati tenchamba ithato katwerio support yana bau. Bwana Yesu asifiwe. Na bura tumbo support yana bau tumikishwa na bau tero bakororera wacia nonto thai tututiribo nonto acia riba kirisi ba okurakura katwerio ba support rira riondo kenda kwina need community twethire tukirita na ile nonto bwana bau nchambe ucia ithato acia ribeto ana beto rebo na bona unyomba baaririe ni iba buigagua tigani kugate iba ere ndemi ote mwana muremi owe muciari mwire mwena ndakekwa na arware okaumara mware okwa na ro okaumara na yete takwa sawa sawa. Nkiripotera Weru Njuma kumembe bitawa Marion Karugi wa Kinyua. Gwati mbaru bakithomo ni barombete ayuthi kwambararia kithomo kio bundi kenda kuiguna oturo ne bakiari antere cha mara baugite ntuku ijinguge cio bisite kungana na kwa antu babatere kwithirwa bakinorire mathuganio jao batigatigwe nyuma ni boreti athomi gutara ngugiri ka batethia gwikuria kimuturire na kinya kirima antu jegie mbecha. Mate Mugambi na ripoti ja. Arugamiri kithomo ba cukuru yari ya Mugona mbaritie mitherukire gicigo mbunge kia Mara bauritie aritwa kugia na mote ya mwanya kenda kuona wira ndeni ya nthiguru ya Kenya. My word is to encourage them and tell them that these days we have so many opportunities that are also coming up. We do not have to only look at the white collar jobs. There's self-employment. We also have other areas that they can venture, like the IT, and do self-employment. And what they need to do is to never give up. They should never give up. Work with what you get, and do not also select careers. Once you graduate, there's so much around the world that you can do. Do not limit yourself to the course that you're taking. Kuringana na tongoria baba kithomo thoko ya wira ndeni ya nthiguru ya Kenya ni nthuku nuntu buthu kuona wira uri noti ya bumwe ndeni ya nthiguru ino. Ciana ino kithomo kiu bathiite o kiria mtu akarutha ni athome na arikie wega. Thoko ya wira uria mtu akaruta tonkinya thome Kenya kenda wandikwa no urute wira kenda wiandike no urute wira ugacua wira outside the nation, outside Kenya. Kogu kithomo kiu bakuthoma onoro kurutha education of whatever kind etikamumakie mungathi arikie kwina untu ngai amurathimирite kithomo ni kiu kiarikia. Verite aritwa baraba kuthungira kirima university na makorenji kagita kaha webundithia wana wira ira batathomerete kenda kuona wira kiuthu. Vile wanafunzi wanaenda university wanatoka na hakuna kazi huku nje. Ile kitu ningehimiza tu ni kwamba wale ambao wanaenda university, chochote kile mtu anasomea, ukitoka jifunze kufanya kile utapata mbele, ama ujitolee kufanya kile utapata mbele. Unaona hata wakati mwingine kuna watu wamesoma mass communication kama wengine wetu hapa ambao wanaenda kusomea, wengine hawajasoma wamesoma kitu tofauti, lakini wanaenda wanatangaza kwa TV. Unakuta kazi ziko all over. Kwa hivyo mtu asikue amejifungia kwa ile basket ambayo amesomea, uwe ready ku diversify. Atongoria baba baritie cukuru ni no kagita ka mucemanio waritwa na aciari na nkinyarimo kiatho ni kira nkinyaritwa ba cukuru ino baraba kurukite bwega kigeranio ni gia kimanthiguru mwanka muthiru. Never give up. Hadi kama mtu anaona
ameanguka hii exam moja, hii ingine asione kama ataendelea kuanguka, aendelee kuwork smart na kuwork hard. That did us very proud last year in the KCSE 2024. So we had the pleasure of inviting them, appreciating them, and also commissioning them to join the universities. Kiripotera Ndeto Chewero kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Akariba Nkondi Tharaka South ni bakuromba mubunge wa Gitonga Murugara kubekira stima bakigwa kinya nyuma ya kubekira wira ne baturaga mundune ontu baraboringithĩtie kithomo biashara na witi na mbere nkurukia Karibaba ugite njira chani itho kibonene bakiuria mubunge wa kuthondeka barabara kenda kubothiria ugendi Paul Kabithi na Ntitoija. Akariba Karau adini Nkondi Tharaka South bakorame kiraba kuthukanga muno gatu barabara twandeni kwa ndeni maturani mbugi bokuona na metho ndeni ya Nkondi gutire bantu angi gukari ugo bona na metho men turi na MCA wetu ureta wa Kabogo barabara eno ni thiete mwanka wake aroko umira hoteli inu nene arakiriagu etura roje barabarani thano we na githoka MCA na tokirera augaga kaya auga na rombire turatanga yarema tigoito kwenda kuri tore Kariba ndore no na ta tukarotha wanainda anogira kwa mukoro ngeta wantanda bara bongagera kirinyani agwa gwathiete koroma kanyamu gake Nkondi akagwogo moyete ntuko imbinge mono ngemukurura ya kiuga kiongo kionde ikukere kwa tiri barabara tewa na ndio yakora bakara kona nganira mezanda bontarende namba 1 nonto gotira kinya bantu wana bogabo kona mundu kwa kwende bakara gotara mezanda enu yaya na Nkondi mbegwende namba 1 nonto gotie kinya bantu ndaranda mbulene kuringana na bamundu akwa kamatitwe Nyamara kingi na kirankuru kikibarigiritie manto mothina mbere gwagia bostima babu to chiara watumenyera twakinyagu twakinya gatuthomithia lakini kithomo gietu no kiaigande ikiotherire baba ange twathana bokosie nturuthite penderete kwago ukabacho bathaino otimenya no tutweberi karimwe nyumba na undo miaka 25 kana kinya kibau lakini onjo beta ngaita kamwe kuruka miaka 35 ntuko kiamba nanga chidaria tena ngethiko chanoro ngatomera kilomita singi etabo moro stima otie wero na weto na anjara ni ogenda njara ni mwindu mutheri oikamana na njoka ukamana na njoka karibu inyagugia na cio kabako ito thurinya wanja koya koya ni njoka ino ciena akathina cio na ukwao na jinji oyo weto jinji ni antimu yena ntamona kuma ndathoma nyanta rumunya basare yake tutwakaria ta ruchokora otie stima otie wero na weto na anjara ni ogenda njara ni mwindu mutheri oikamana na njoka ukamana na njoka karibu inyagugia na cio kabako ito thurinya wanja koya koya ni njoka ino ciena akathina cio na ukwao jinji oyo weto jinji ni antimu yena ntamona kuma ndathoma nyanta rumunya basare yake ndenda kumuria atirere kere barabara ino cionthe na barabara ino ciena weto Karau primary na Karau village ndenda kumuria katoto na haki ya gutweka ito wekirwa stima ti wenda ta jenzi akaya guturomba kura iti ini abiri nchoke muyi na gena kwende indomaga ina tanga thoma ngaindi ndiro mbatukiro na stima ntere cha Karau kingwa twenda kinginya kithomo kiendelea wega sasa ende barutite mbitwa kiri mujumbo wa Tharaka Gitonga Murugara na MCO wa Nkondi Mheshimiwa Leonard Gitonga kithuka gutigiriba kuthikire kiroro gia Kariba nterino wa promotion ya utweka MP mono ntorera umite tio eno wetie maendeleo yotore manoko mara twamunengere kura tutie kura etwenagiria tatwana tonini kana kenerua kathi gucera kana kakebo wanagia kaguru wa uniform ende bakara ba etwenageri bato achokera aga wachaura chibo wa butirwe Tadioro gogo twathi papure kitwethera stima nimbekere ntore na wetwa Karau na Gatagani etiona gento getagwa stima etora koromba stima no tie ntugo twegwa tokerwa nende ni bande tokara ini tokanenga ni bande no tie ntugo twegwa tokerwa emundi toete gwekerwa stima katona nto bauba stima baetorothera imbige tonga no nto wego totiganire tiogo no riuga no kiripotera Oro TV kuma ntere Tharaka Paul Kabithi.
Athomi ntere Chiankwene South Imenti ni bataririte uguni bwa kithomo kia CBE kagitaga kabogete CBE ni bangi bwega kuringana na obati bwa ngugi na kou agwati mbaru ni babateria kumia mbararia bakiare kirintuka ya kithomo nkwene ni borite kinyari to barabara ikiete university gukurukira utethe bwa help kure ambeche ukendari to bangi bagunika mutogi kare na gutariria. Kiadia bare kurikia kiatho gia ntuku ya kithomo kia skuru ya nthaka ya Nkwene batirira ya skinoti na ugite mutarata jwa kithomo kia CBE ni jugwatwe mbaru na jwikirwe ni kiria kuga ni jujo kombana na uchumi bwa nthiguru ya thaiji gukurukirwo tia no bundi buria rito bakuthomithua. So we can't get to the second level economy with the old systems. We have to have a new education that fits the market today, that prepares young people for the market today. So all of us need to embrace the CBE and encourage and support our children to do that. That's the best way we can get to be a second level economy, by having a workforce that has the skills, the competencies, the understanding, the level of working that corresponds to the modern times. Na wakiaria mwalimu munene wa skuru je Dr. Stanley Mawira na ugite skuru ya wene kwithuranira bunkatha kwa mukira rito basinia secondary baada bakethira bagitonya kuma mwaka twitite akiuga skuru je ketheri na rito bamwe bakurara na kiras kinge ikethira kiri na rito bakwanaga. Like they have ranked our school to be hybrid. Hybrid means we have day scholars at borders. At least one class day scholars, the 4 classes borders. We have the capacity to host that population. Nandini mwarimu rorombete atongeria na gwatimbaru bakithomo kubatetheria kweru ya skuru eje bakigwatambaru kithomo kia CBE na nkuru kia kiwa ni untubo agwa birabi kwendekana kiri kithomo kia misetho uchori na wini boba tethera bakithomithagia biu. We are calling upon stakeholders to come into our assistance so that problem may come next year, then we can renovate the old infrastructure ready for the coming CBC grade 10 students. In the area of art and sports, because of that one, our school has not even been allocated. We may not afford the facilities that are required. They require swimming pools, they require sport facilities that are quite expensive. But as we've been given, we have 2 pathways. That is, we are taking STEM plus the social sciences. Muthiene batire kinoti na rombete barabonde banaewa kigina kelo bare university ni bethire bagichokia kenda kigina kio ketha ikiguna ritwa bange. You get yours for 4 years, you are helped. When you get a job, you give back the baton to the next generation. So pay your help fund loan so that the next generation can also be educated. Kumage shigo mbunge kia South Imenti nke report ratito shaweru Juma rea kwa rietwa ni Mutuge Kare. Muthi Johnson na njira ndi kuingi na njira nkinyaniru nuona charinga thitha tuna nusu ibwega no tupakona kanya kugwatanira na bauti mbitagwa ntinyari Kenya Maureen Kirimi no karimonaniria wetu wa mathithio na ndini ka imwe kwemo mwanka studio chetu cha Weru FM kiri mubango jua Regimenia Extra.